الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لوبتي أمها أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو من سلسلة مجندا مي سلسلة درس وتريجا ميدو ميوتي إبراهيم عليه السلام نمرودوge واهaka agummen ebbes mihaka shakke nuwane Ibrahim alayhis salam ge makkama mativirikam ekalege faanuge waahaka kiritu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala eta tanegga dhikru kurabba fawa ma baykalen Ibrahim alayhis salam ki em agummen em furtamanun واهك تري ديومك بدلوغا إبراهيم عليه السلام بهجتون كمس فرقة تعريف عمومي جنة نوات إكلي يفانا من نبوة كورين إكلي يفانا قلون هني باي معلومات عمومي إن شاء الله فرتمان بدلان كم يكس إبراهيم عليه السلام كي أبو الأنبياء نوتا نبيونجي بابا قطوغا صفة كوري بيكالي emme fortamanun Allah subhanahu wa ta'ala mi fonubi Adam alayhis salam e fahuga Adam alayhis salam ge faratum darifos ko demigen gos bimmati fasadave Nuh alayhis salam fahuga ekale gefanu ge darifos ko bimmati ga feturigendi den e fahuga Allah subhanahu wa ta'ala ebbes nabiyako lutu gefanu ge fahum ebbes nabiyako nufanuba Ibrahim alayhis salam ge darifas kolum menui ehma ekale gefana Ibrahim alayhis salam fahuga den huriha nabiyyum yai ekale gefanuge darifas koluge terim ehma Ibrahim alayhis salamuge makkan alumen kurin zikru kuri fadan kirtu qur'anuge etan ayatega Allah subhanahu wa ta'ala zikru kuraba fawum argumennem engen ebede Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuge fasdolas nuwatanege nuwata fastos nuwa faharu Ibrahim alayhis salam ge namfulu dhikru korabba fawani argumen den itura badalaf kam ga awanama komme insanege vis aslaki emihaka mammya bappeku Ibrahim alayhis salam vis ufame wada egam famyoni insanege faratum ehma Ibrahim alayhis salam ge bappa emihegge nan enama meduga ilmurin terega ikhtilaf fatifai bawe Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga nanganefa nuwata nan himanuwa fai bawe ennamas bay tarikhi ilmurin fattakun israili riwayatun gennawa fa malumataka badaruga ama gotegga de namen eba beenun korave ema enname gotuga azar agummenna mashhuru ಕಂಫೆತ್ತಕ ಮಶೂರ್ ಎಫಾವ ನಂಗ್ ಆಜರ್ ದೇವಣಿಯಂ ಇಲ್ಮುರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಣಿ ತಾರಿಖ್ ಕಿಯೆ ನಮಬೆಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ ಸಲಾಮ್ಗೆ ಬಪ್ಪೆಯ ಕಿಯೆ ಕಮುಗ එහෙම බයින් ඉල්මුරින් තෙරේග ඉඛ්තිලාෆ් ෆදි ෆෝති හෙන්නමස් ජමුකෝ මුනාකම් ගවානම ඉල්මුරින් විදාලවණි ආසර් කි සීදා ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස් සලාම්ගේ බප්පගේ අස්ලු නම den tarikh mi emiha dewunu laqabe ehma argumenna mi khis ikhtilaf ge sabab ma bodu fusherun take nuwata argumenna ege ma bodu ondagoden astuga nen argumenna ka ha muhim malumatun hennames Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fuluga zikru kurabba fadi tarikh ilmurin genna fawati agundu ebahag mita zikru kolli ehma Ibrahim alayhis salam bappage wahaka Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga nange fani wa idh qala Ibrahim li abihi azar ehma mitaga sida sarihakon azar ge wahaka genna fani ituru hadis pas fulega eba ade azar ge wahaka nabiya sallallahu alayhi wasallam ge mi hadis pas fulaki sahih bukhari ga genna fa hadise agummenna wara baawra ibrattakin haygatuga mi zamanuga migen libbade muhim hadise Abu Hurairah radiyallahu anhu
نبي صلى الله عليه وسلم فرابون روا قرباني نبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربيه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة قيامة دوهم إبراهيم عليه السلام بابا آزر بدلوان وعلى وجه آزر قطرة وغبرة آزر مون متيغا وليغ سوبم فسبرا فوانه أدي هم يهمه එච්චිහිගේ අන්දාලෙ ගිනකොම් මේ අරා දුම්ගේ සවුම් මූණු මතීග කලුකු දහෙන් හුන්නානේ فيقول له إبراهيم එහෙම ඉබ්‍රාහීම් আলাইহিස් සලාම් ආසර දන්නවානේ අලම් අකුල් ලක ලා තඅසිනි තිමන්නා නොදන්නවන් හෙయ్యේ තිමන් කලේෆා නොදන්නවන් හෙయ్యේ තිමන්නාය තිමන් කලේෆා නුකිය මන්තරි නුවාෂේ නොත දුනිය මතීග තිමන්නේ තවා වාෂේ තිමන්නා නුබණන් හෙయ్యේ فيقول أبوه එහෙඳු ආසර බුණානේ اليوم لا أعصيك තිමන්නා මියදු ඉබ්‍රාහීම් আলাইহিස් සලාමක නුකිය මන්තරි නුවානමේ අවුම මිදකණි ගියාම දුවග වාක ඉන්සානක දුනිය මතී ගුලෙෆා මරුම ෆහුගා දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගියාම දුවහු මිස්තකු මහෂර් කුරබ්බා එමෙන්ගේ හිසාබ බල්ලවා දුවගේ වාහකම මිදකණි එම එදුවහුන් ආසර් ඉබ්‍රාහීම් আলাইহিස් සලාම් මිදනවණි اليوم لا أعصيك මියදු තිමන්නා ඉබ්‍රාහීම් আলাইহিස් සලාම නුකිය මන්තරි නුවාන මානේ කි ඉබ්‍රාහීම් আলাইহিස් සලාම් මුනි කොම්මේ කමේ නුවත එංගෙවි කොම්මේ අමරක තිමන්නා තබාවානමේ فيقول إبراهيم يا رب إهدو إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى حضرة الدنوان إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى تمن كلي فانا واود وديم بيم نونتوي تمن كلي فانو معشر قربه دوهم نيكمتي نكروانكما فأي خزي أخزى من أبي الأبد تمن كلي فانو بابا إبيله رحمة دروجم وما بره بدو نيكمتي كم فه خباهية عند الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام جواب دبني ردك فيقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحي كربي إني حرمت الجنة على الكافرين فهي تمن رسكلانge كافرون سورge حرام كربيمه එහෙම ආගුම්මෙන්ගේ හේතුක බිම්බෝනගන් ජෙහෙ මොහිම قاعده මි එබ්ස් කාෆරකු සූරග නුවන්න එහෙම කිතම වරන් කලගු මෙමිහක දුවා කොරියස් එමිහ කුෆරුගේ මතික මරුවෙජ්ජියම් සූරගේ මෙහක හරාම් වගෙන් වань එහෙම ආගුම්මෙන් දුනිය මතික හුකුම් කුරානි එමිහෙගේ බේනු පෙන්න කන්තත්තක ආගුම්මෙ එමිහ හිෆ්ෆාලා ෆුනු බෙදෙන් එහෙම කාෆර ගොත මරුවෙජ්ජියම් දෙන් එමිහෙගේ හුකුම කීනේ නරකයගේ අහුලුවරි එක්කම් ثم يقال يا إبراهيم إهدو إبراهيم عليه السلام بدنوني ما تحت رجليك خليه فانو فهم قلوغ تيوني كوچين هي فينظر إهدو خليه فانو بلوا لبان فإذا هو بذيخ ملتطخ إخليه فانو فهم قل تيري بلوا لرغا مي أنني ولو جنوار مكني ضبع عريبه argumen inggris ma munanyam heena mikia walu janawa ei bayfaha waluga nuwata jangaliga miole singa bes mallaw kora etchen echki mane ki misala ge eche kaan obba bes jahagana ge dawaruge mi janaware mi heena eki nuwata doba ki ehma ilmun bayan korpani mita ga asluga ege misalu gennomuge hikmata ki eki emme bohamanu jehech එබ්ස් කාද ගොතේ ෆොතෙන් යකුන් හුන්නාන එහෙම එමෙ ගමාරු ජනවාතෝගේ තෙරේග හිමෙන එච්චකි බබුවයි එහෙම දෙම්මි වාගොතකි අස්තුග ඒති මෙොන්නනි ලෙන් තැච්චලි නජිස් හාරතුග එහෙමානකි ඒ සූරෙන් අස්ල කොද්දවණි එක් පුරි කන්තග නුබෑකම සවුන් එමිහා සිවජෙහිගෙන් දාගන වත එමිහා වා හාලතු දෙන් කන්තම් වගේ මිදා ගොතකි ෆයුඛදු බිqawaimihi فيلقى في النار
edetige ata afage ifafa naraken illa dewen ehma azaru sifavege midi migota mane ki Allah subhanahu wa taala ya gonjaha eila subhanahu wa taala ge bastaka nukiyamanteri kafarunna nota gonjaha onu mihunna mihuri adabe gotum azaram migota misifa kurege midi ehma nabiyege bappakamuga avinamas rasulege bappakamuga avinamas emihege kafir kamuga vejje mawmenna mi hadisun dalil mi kurani emihege tanaki naraka kamuga agum mendem balala mahenga ibrahim alayhis salam bodu fuluwi konta goto ilmarim miges wahakatake dakka fabe bain ilmem vidalwani ekale faan bodu fuluwi iraquga egegga ei budan alkon kurebe buduge me kandtan hori geigge terege ibrahim alayhis salam boduege miyei hama egota ekale ifan onu qawm nuwata dirunu tanga ebbeki planet takan alkon kon onu bay ehema hadan alkon kori iran emihum alkon kori ehema ibrahim alayhis salam bodu fului tanaki algum men hen islami mujtama ennu kafarun nuwata budan alkon kurebi ebbeko ira hadu michisan alkon kuramundiya tanegga ekale ifanu bodu fuluge miyannani ehma azaraki eenage deyatum budu hadamun genda mihe e buduta hedum fahuga ibrahim alayhis salama echi vikkan dekamuga bay riwayatan asfori hennama esibun vidalwani e riwayatoge sanadu wara dhaif kamuga kommekas mi riwayatoge asfori gotum bayan korabani ibrahim alayhis salam echi devuni ma e hingamun daruga echi vikkan hingamun daruga guneye ebbes manfa ennuwa gellumen nuwa echi gannani ka kohe hama egota bayfaharu ege bo fengecche gambawafa eyan eba bune fem boshe maneki ibrahim alayhis salam ge hippuluga kudaves shakkennen Allah subhanahu wa taala fitrata medu Allah subhanahu wa taala alukon kunen je kamuga hama egota gengole hadan gengole buduta ki eyan ebbes manfa kurane ecche nunkan insanakegen gellumen nudewe necchekkan adi ege manfa dibe necchekkan ves nunkan ves ekale fana eba inge ehme ekale fana migota kantakure kamuga bay riwayat tan asfore hennames mi riwayat dhaif kamuga ilmerin vidalwani ema ibrahim alayhis salam ekale faanuge matvere kamu nuwata ekale faana ki muhimu mihekkam aw mennan eba inge e ekale faana dawwa eba kore hataru bay emihunge tenema mihekkamuga komme baykus mi bonani ehem algum me misalaga duniya be nazon visna kamuga awanama emihege war sharufore mihekkamuga vejjam algum me seden algum men teren emiha buma ehema ekale faana dawwa kora hataru bayako eba ole egeteren ebbe ki algum me muslimun ki ibrahim alayhis salam em haqqu kam bodu mihun algum men ekama shakkenne ennama samayaga yahudin nasarain mis ekale faana dawa kore mane ki emihun geterem wa mihekkamuga emihun bunamung gende hama egota mushrikum ve sei ebe kale ki ibrahim alayhis salam ki emihun geterem wa mihekkamuga emihun bunamung gende Allah subhanahu wa taala agumena war sariha ko kirito qur'anuga bayan ko difai bave ekale ge faana ki muslimekkam mu'minekkam ehema ebbes yahudiyekan ekale faanu nisben nuwaka nasarayakan ekale faanu nisben nuwaka mushrikan ekale faanu nisbe wada nugannawakam Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anuga wahi kurabani am yaquluna inna ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara ama kasharum ibrahim alayhis salama isma'il gefana ishaq gefana yaqub gefanu asbatun naki hama egota asbatun naki yahudin kamuga ade nasara nuwat nasara kamuga emamihum bunani heye ituren hen ayatukum bayan korabani Allah subhanahu wa taala ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ibrahim alayhis salam wegen we yahudi kamuga adi nasara kamuga ves walakin kana hanifan musliman ehne kamuga kale gefanu wi batil magun ekibave haqqu di matiga wi
muslim ekkamuge wama kana minal mushrikin ekale ifanu yoda nugannave mushrikun geteren wata sharik pura mihun geteren ehema argumenna war saf ibrahim alayhis salam ki argumen muslimun geteren wa mativere be kalekam ehema mihsam den on badal mahenga ibrahim alayhis salam dawat dimuga em furtama mi fettevi kon farata katto Allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'anuga argumen ge nabiyya en irshad devwa fawa basfulen ebawe ila subhanahu wa ta'ala wahi qurba fawani wa anzir ashirataka alaqrabin kale ifanu gatima ge mihunnan indar qurabashe ehma ekale ifanu mi basfula dimaga gota furtama kanta kurefa miwani ei ekale ifanu ge bappaya furtama dawat midevani Allah subhanahu wa ta'ala iman wa ehma mi ayatakum argumenna war bawro iburataken ebalibe dariyaku bappaya muamala kurevima ege badaluga bappa jawab midini kinetto ege natija ka nuwata egota muamala kuruma hamekin enege hituga mi ufedun shurta ki Allah subhanahu wa ta'ala iman wa mi hekkamuga avema e oi hasadaga sawum e hitugoi nafratuge sawum dariyaka mukhatab kura minbarwes hituga netum ehma Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga bayan korabani iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a Ibrahim alayhis salam ekale ifanu bappe mi dannawani ya abati e babbai lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir ebbes adennive ebbes ecce nufenna adi bappayan ege ebbes kame fuddanu de echchaka alukon korani kiwegen heyye ehma hama buddhi misna mihaka miwar bunadinima visnene ena kurimati gengule echissaki ebbes adennive echchekkan eyan ecce nufenne echchekkan adi hama eme gellume bese nude echchekkan ene bes rangalange note eha war tilako saafukon Ibrahim alayhis salam bappa e kiyafa mi gowafa mi dannawani adi tura mi bayan kurabani ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya e bappa inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik bappen asfanwa ilme timanna hisaban asfiye fattabi'ni timannaya bappa tabawash erakina miwani ahdika siratan sawiyya erun timanna bappa sida bagamba maga magudakkawashi ehma war saafukum mikiyadeni bappa mihin kanta kora timanna ilme libi faybote tigotake goskokon timanna tabawejjamu rangalu magan waasel koddewanekam itoram mi bayan kurabani mi dannawani ya abat e bappai la ta'budu ash-shaytan shaytanaya tabanwash shaytanaya alukan nukurash shaytanaya alukan nukurash inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya hama kashurun shaytana vi rahman wantaras kalangiya nukiyamantenumga faratekkamuge ema shaytana ki kaawkam bes mihar bayan koddif shaytana tabawma ki es kiha nurakkaterekam ekkam enge hingejje hama egotan itora Ibrahim alayhis salam bappe amedu kodunuge sabum ekale efan bappa iman wan edede bodukamum itora bappe yami dannawani ya abati e bappai inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman timanna jahilum ve viruganname bappaya Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun adaben as jehidanati ehma bappayakan onna ummeedu esavum onna rahmatu esavum Ibrahim alayhis salam bappe mi dannawani timanna biruganne Allah subhanahu wa ta'ala ge adabe bappe jehidanati fatakuna lish-shaytani waliya adi hama egota tabawejjekamuga wana shaytanage hiteriwa faratekkamuga bappa wegen dane hem bappa hen kanta nukurash temanne tabawashi
Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantan qabulu kurashe ehendu bappa yakam nikiyeche ma muhimmen oi bappa qawmuge mihun gengulamundi alukan kuramundi echi ma muhim ka bafan gengulamundi echi ma muhim ehem mema bappa ge hituga nuki mi oi hasada mi hisaben ge midani qal bappa midan bunani araghibun anta an alihati ya ibrahim e ibrahime timange ilahun taka tiba nuruheni heye ki veheye timange ilahun taka ti nuruheni हम रंगलं आउमेन्नगे बेंगे इदाहुं तके बिसच्चे फायदा नुदे नेच्चेक्कों एहन्नमस बप्पा तकुलारो को दरिफुल मि दन्नवणी की वेगे हियदे तिमन्नगे इलाहुं तकति तबानु अंति ओलनी लइन लम तंतहि लारजुमन्नक एम एम फुरतमा एहम बुने फदम्मी इतुरम मि बप्पा मि वननी दरिफुल एमा आजरु नबिय मि अल्लाह के नबिय इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिहा रीतुको मुखातब कुरीमाइस या अबती बप्पाय 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 मिहम मुखातब कुरीमस मी गोवानी या इब्राहिम अगुम्मिन खुदोने ओन्न कमुगा वानम दरिया गोवानी दरिफुलाय गोवानी बप्पाय के अवादिक में लब्ब दरिफुला एकमुको आजर हितुगई नुकियम तरिकम एना मी गोवानी इब्राहिम किया लइल्लम तंतहि लारजुमन्नक तिदक्क अवाहगत उट्टानु लेफकम गवाणम तिमन्ना गलुंतಳ रजम कुरानु එහෙම ගෝවාද වෙහිඳව ඊමාව මට්ටක ගෝවාද පුනිම දරිෆුලම් යංගනි රජම කුරානක වහ්ජුර්නි මලියා ಅದು ಇತುರಂ ಇಬುಣನಿ ಆನನ್ನ ದಿಗುಮುದ್ದತಕ ಬಕಿವಾಶ್ ಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಲೋಕುರು ಮಚ್ಚಸ್ ಬೇನು ನೋಡೆ ಯಹಾವರ ಬಪ್ಪಗೆ ದೀನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿಯತಿ ಆಜರು ಹಿತುಗ ಲೋಬ ಯಸ್ಸಾಬ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕ್ಕವಂತ ಮಿಹೆ ಗೊತ ಹಾಜರನ್ ವೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಬಿಯಾ ಮಿ ಕಿಯಾದೆ ಇಚ್ಚೆ ehneka muhimmen we ehma इब्राहिम अलैहिस्सलाम रजम कुराने कमुगा एगो कंत हुट्टा उंदाफ कमुगा वाणमा रजम कुरबाने कनु रजम कुराने कन अदि हम एहमे एब्बर बोड हुट्टा उंदाफ यम तिमन्नगे दो कुरिमति दुरद्दाशे मियांगणी एहमा एहाविस नुबा मिहे कमुगा आजर वेगेंदे एहमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदल कुराकद्दें एकले फानो हद्दवा एकले फानो हिसाबु मिदन्नवनी قال سلام عليك बप्पगे मच्च सलाम हुट्टे सास्तगफिरु लक रब्बी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हदरतुगा तिमन कले फन दुआ कुरबान में फाफ फुसवातो इन्नहु कान बि हफिया हम कशरुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला नुहनु ओगावंत विलाह कमुगावी एम इब्राहिम अलैहिस्सलाम एहा वर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बप्प कंत कुरियम दें इतुरकम एपिस गोमन एकदे फान नगुवा एकदे फान हिसाबु मी रीच वाहक हुट्टादा एकदे फान मी हुट्टादा එහෙම එකලේ ෆානුගේ मी अमल बारदे එහෙන් ආයත කිරතු කුර්ආනුගා الله سبحانه وتعالى باولا فهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إما جاهلنا مخاطبك واقع دكهندو එමිහුන් සලාම බොන වෙතනු එමිහුන් අදුර දාන එහෙම එයි මුමිනුන්ගේ සිෆකි එහෙම ඉබ්‍රාහීම අලයිහිස්සලාම් දුවා කුර්බානකම දුවා ෆාෆ් උසාදම දුවා කුර්බානකම එංගේම ෆහුම් එකලේෆාන එකම මින්ජුවනි එකීවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව බයාන් කුර්බානි වමා කාන ඉස්තිග්ෆාරු ඉබ්‍රාහීම ලි අබීහි ඉල්ලා අම් මව්ඉදතින් වඅදහා ඉයාහු فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه الله سبحانه وتعالى عدو بك يقولي ما يسام يكلي يفانو دين اكباب ودا اكهر ودا ما يكلي يفانو دين حسابون එකම බරිය වඩාගෙන ඉස්තිග්ෆාර් කුරුම් හුට්ටවාද එහෙම හිසාබුන් අගුමෙන්නක නෝන්නානේ එබස් මුශ්රිකක කාෆරක දුආ කුරුමේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ zamanuga
ekale faanu ga ashab ekalum ves emihunga gaatimage mihun mushrikunna du'a kuri hame gota nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale faanu ge bodu bebe abi taliba du'a kore vehen namas fahum allah subhanahu wa taala ekan nahi kuraba funi ma kana lin nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim fahum ekale faanu ekamai nukuro bahisamu e ayata ayuga ekan hutta devin midi ema agummen kitame gam yekamuga abinames ena ki argummenge lehinga mihekamuga abinames kafare guto marujjiyamum ena onna hukum tafatu gen dan agummen misam balala mahinga ibrahim alayhis salama namrud debe ibrahim alayhis salam namrud eterega mihingi hadisa ekobato ibrahim alayhis salam ge hadisa tagirega waragina kanatoge hinga fa bave ekalege faanu alifan ganan illa le fa bave hama egota qawmuge mihunna emihun alkon kurumundi echisaki ebbes kala agenne nuata ghaibuge wa echikkamuga wima echisan alkon kurumaki we sekashige nuwa echika ekale faanu bayan kurabi ehma ituru hadisa menen namrud nuata namrud mihin kiye jabbaro beri tafsir ilmer nuata tarikh ilmerim me jabbaro miha begotum wargina wahata ginna fabawe ena ki bimmatiga nuata muli duniyega berikan kori ekauge teren himanu wa fabawe ehme ilmerim vidalwani muli duniyega berikan kori hataru faratege ege tenen demihunnaki mu'minunne anet demihunnaki kafirunne ehme tafsir ibn kasiruga gennawa fawani mu'minunge teren muli duniyega berikan kori mashriqum maghrib berikan kori debekalunaki sulaiman alayhis salama dhul qarnain den kafirunge teren berikan kori demihunnaki namrud nuata namrud minaya bukhtanasar kiye demihun ehma mi hataru farataki duniyege ekkon anekkon emihunge verikan duniya matiga hingi hataru farakamuga ibn kasir rahimahullah tafsirga gennawa fawani ehma namrud verikan kori kon taneggato bune gotuga namrud verikan kori babil ke rashega agonda ingifoy gotum vejjam ei iraq terega inna hisabe ehma ilmarin vidalwani ibrahim alayhis salam ekalefanu bodufuluwi babilge ane babekal vidalwani ekalefanu hijra kurabbiruga hijra kurabbi magumatiga babilla wadawadaga nabi eru etaga veriyeka mihuri namrude ehma namrud nuata namrud degotakan mi tarikh ilmunin gennafane enage namaki namrud bin kan'an kamuga nuata namrud bin kan'an kamuga ena kiye kamuga ehma ibrahim alayhis salama namruda mi hingadiya hadisaga enage jabbarukam nuata enage nukiye menterekan almenna eigen ebade allah subhanahu wa taala ki insanunna mi bimmatiga berikamuga baru debba fara ehennamus eila subhanahu wa taala iman wa mihaka e baru berikamaki kom farate debba echekkam eigene nude emihun bodakamge macca bodakam kiburu berikam macca kiburu berikam duwahaka bore duwahen iturugen dani ehma bain hadisa tawga tarikh ilman zikru qurba fa bay namrud ena mi fanawegen di enage nefata ve madirege sawmunne ege sawbun ene waran undaguwe hem abadu ege sawbun ene bolam undaguwe feenage ebbiskama visne waren noy hem tarikh ilmun gennafa bay wahaka tawga annani ena bimmatiga verikan kuri hatarusteke ahar adi ege iturum ena mi veenu gone itur hatarusteke ahar hem namruda e aniya verikan ge sawbun jabbar kan ge sawbun allah subhanahu wa taala adabu debe ituru hatarusteke aharu e nefatuge madirige sabu nefata be madirige sabu ehma eneke ebbes kamaka visne bare no ene boduge etifara jahagen noniya
ehma ena bunaye boduga engatun jehema engatun ojare deyatun gomuka wajahash nuni deyatun jahash adi hama ehme latiburiya nuniya daganu ittifaqun boduga jehema den ena ecche disne warwan nuniya enage tadu madu maduwe gendani ehma eha waran Allah subhanahu wa taala adabu ena devvikama enage jabbaru sawma tarikh ilmurim widarun ehma mi Israel riwayat argumennan as wori argumenne chi argumge shar'a hilaf nuwa kam gawanya dokurum mebes ay tedukurum mebes nuwe ehma namrud mi Ibrahim alayhi salam hinge hadisa gawaha kirit Qur'anu ga Allah subhanahu wa taala ginna afawani alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit ehma namrud kurimacha not kurimati Ibrahim alayhi salam mi bunani ena dawwa kore ena ki mihun diruba nuwata maru ganna mi hekkama nuwata ene ki ma mulu mi hekkam ehme Ibrahim alayhis salam ene furatama mi korewun bahus terega mi dannawani Ibrahim alayhis salam danne rabbi alladhi yuhyi wa yumit Allah subhanahu wa taala ki maru ganna diruba raskalange qala ana uhyi wa umit ehma namrud kibure bodagare mi bunani timanne akis mi hun diruba maruganna faratake hema ena kantam mi kurigotaki hukume kore fur de mi hun ena korimaccha genai genessa ekaku ena gatul kuri anikaku du kolli eisa mu ena mi bonani timanne ki mi hun diruba maruganna mi heke hema timanne ekame mi kuri ekam hamabudni visna mi heka ingene Allah subhanahu wa taala ki peshuni sore nuwata insan ko duniya anneruga ruhu aluba huriha kame tadbir kurabba fa fonuwa fara adiye fahuga maruganna fara ehema Allah subhanahu wa taala mi diruwa maruganna gota namrud mi kanta kuri gota amani tafat yagume misna fi awar saaf ko bayinge ehennama seyna ge jabbaru kamu ena mihem mi bunani ehema Ibrahim alayhis salam den mi gotan ena kanta kurima ena nukurevena itur bodkamegge wahaka ekale efan mi dannawani قال إبراهيم عليه السلام بداوي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله سبحانه وتعالى إرمت فراتم إرو جنوي فأتي بها من المغرب إهما كله جناش إرو مغرب فرات الله سبحانه وتعالى مشرق إرو جنروجا مغرب فراتم إرو جناش إهما إيرا تهجة بردنا إنجينا ehma enen esamu ingije mi kurevena kamen nunka ilahi sunnate kauniya sunnate mi hinga hunna abadu iru arafi rosu ehma ituru gotaka irin aragan nade giyame umge alamata utere menu ehma esamu fabuhita alladhi kafar ena esamu basutti angabedi hingeje wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin ehma jabbaru emihunna agummen duniya matiga eta wahagatan emihunge wahakatan aduwa hone hennames akhiruga emihunge nimumani wara vendani gotak Allah subhanahu wa taala niumattaga kufur weriye eila subhanahu wa taala engamuntaga bonu daba kamuga awanama Allah subhanahu wa taala emihunge daraja duniyega sada akhiratuga asnufulla adege macca kafir gotu marwajjiyam emihaki vendani adabuga onnane faratikkan agumennam enge hingeje ema agummen me hisabum miyaduge waha korkolnana wara baar wahagatakin Ibrahim alayhis salam ge siratun haygot government ege faada liben e bahuri iburen hasil kurewen e bahuri Ibrahim alayhis salam ekale efana jehun kantattaka adi ekale efanuge dari Hajar alayhis salam hijra kurabuma mihuri akantakun swara baar iburettakin government liben e bahuri duwa ki Allah subhanahu wa taala agummen emmena mi wahagatakum ibran hasil kurumuge hew tawfiq devum adi hama ehme agummen emmenni Allah subhanahu wa taala iman wa baikamuga wa haluga arumen marugen dium adi ila subhanahu wa taala ge suwargege dama tawga eniyamatuga wa baikamuga agummen levum sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh